Please subscribe, like, and share. Nyanum na adofo yemamo akwaba eba OTTV so enen so biom. Ye fere mo dada no ye fere me ekwasi so obedi ma fere me Fred. Enne ne de bramo de asim bibia se mo amunim. Wa subscribe ye no. Tutumilika gidigidi na subscribe na like na share. Na obia so ye den entimi nhwe bi. Na obia so entibi. Na koso e wo wiase ni na. Se mo se de bia ye de ade foforo na ebremo. Ye de nkose kwakofa obi a wagidin ana obi a was aseli wa Ghana how ana wiase ni na ye kofa e fe na ye kan bi se coast ene de ebremo se na be ya dachi no oba ma hu se Ghana fonso yantoto na ase ana se OTTV yantoto ye manfo ase nti we de ye nsem mo mrekura no e de mo beko eye Accra ye fra ha ye fe ne sen University Gardens oba University Garden opposite side wono bon so moton flowers bia pese de esi wodan mu pese wodi si abonten so o porch mu gardens oba hanoma oba opposite side of University Gardens a bia wo ho a obetimi atobia betimi na kosu dem ma wodam ai fefefe me sma na me nkom na me ba me de ni patitiwa a edem ebrem no me de mo omo bekire mo bedam ase edam ase se mo atwen amaye asan ababiem men se mo mrekra no ye de meko omo a ne ye nsaka omo a ye pese omo ne ye de mo bekire mo na mo hu babiem firi na de enyasem keto akra ye bebisa babiem firi babia omo a oni omo te management babia omo ko omo nyom be na omo ye mfie mo adi sebe ye be ko integrated bibia mo pese mo hu bia no ye de bebre mo why na omo ye de omo bre mo ye from eye Twinz na ne awie e de omo ebre mo another one from Twinz if I'm +1 today Baba God na you do one more if I'm +1 today enyanam we de mensem mrekra ne yanko kati hona yanhwe na owo man kati ne tsai Nyame adom me ho ye Njaboko e tsai Nyankopon adom me ho ye Nyankopon na we de enyanam mo hwe mo animu a we de mi nka nkyere mu we de mo hu mi nka nkyere mu mo mi nka hwe nkyere mu wa ntafo nkasa ye kasa ntafo mo se a we de na kasi de me mra so okay na o girl de me wa girl na mo se oh me dey me nibi eye pass woni bi because so we dey no hu a on sha obetu odi wachi we so dey hu a obetu odi wachi because me almost say pa that's it na me bisa say enyom be na mo ye be based on Afrobeat. Yeah, Afrobeat. But me specifically me dancehall. Yeah, I only stand for dancehall. And me bra so standing for high life. By a combo mo ye dey Afrobeat. Yeah. Say Ghana ni bi onti dancehall onti high life dem say ade bi a abetre nchance so bi Ghana haka say high life obi ati ase dem say dancehall ni ade a e ba ye nche dancehall no ni high life na mo de amix no o di say Ghana for besum me gidi so mo besom because style a ye dey ba no style a o check system ni mu a enhye de ni ho ankasa nti style a ankasa ya tena ase yetumi a based on top because me ye dancer na me bra so ye dancer a wan hwe on be ka say nipa baako nti no ya tena ase na say no okay me style ye dancer also style ye high life ti ye kan bo mu a be different so na be omo say like different people no mo ye den omo ye enyom no me sample wani pani na hani kakra ene dia me chira wa we se bi sabi o dia e fa do to chire o me ntafo se we ye pani se we kakra o dia mo ne ntafo kachi na mo start nyum to ase no be ye mfie do so ni 5 years ni but professionally 3 years ti mo nyum do so na mo hwa mo dia ba so far I want nyum mastered one master ankasa I want nyum be 20
and all together no be 30 but they mastered and say 20 and they are trade they need bebre mean to me kan they are record there bebre and they mean to me kan ya ka say de bia me ka kire nkofo say Ghana ha no sebi ye wo nkofo a ye wo Satawale wo ho ye Stoneboy wo ho ye wo Samini omu wo ho bebre but ye ka nso a ye wo underground artists wo ho ana say mmofo ni bi so ba say ya mom kwan say omu nso mra e bia nka metimatu ye nkofo a mabobo omudin ogidi oh oya den legend omo no omo abeye omo de e na yen generation ni nti yeso ye de ne be ka omo de ho yen ka se yen ye betu omo da bi e den omo so omo time no omo aye omo de e na yen so ya ba nti ye ato aso ense mo ma se mo betu obi afi Debi yen betu obi a ye de be ka ho meti ti Twinz men said that team mo go say men said that team mo nye atisa me said that team nka because me go team nka inside that chesa e fa mo go say na mo say underground mo ye bibi aba na egusu a ye ejuma ye pa na say na hu ye upcoming artist a afi na ye ba nti egusu a ye ejuma very soon obi abeti nka na me na Ghana for expecting from mo ho expectation in the song, but the American say almost expecting good works. Ejuma pa na yede ba. Nti yede ba so a omo try no mun so no mun share na enko viral na obi ante yenka. Yeah. Na Ghana music industry no. Masa o hunu sen. E future. Ghana music industry ni there. I say our future. But one say bibia mu no oh yeah I was saying ko so yen den endi enim e wo future pan out so wo hwe website bi mo ya utumi say like say support no wo ho no ma e betumi akọ etire e na ekọ eguso ukọ kakra nti wo future ko den tell me ka say your future say tete no na ya ton CDs na say CD ya de say e for say tape e for cassette na e bi kura o start enyum to na o de cassette set tape na esinimatu ko man kantamanto ne we are no ton ono ana nanyum o de pe kakra but say no cassette no na CD no em say enkoso papa mo so mo de simene say enyum na mo be nti nyum na mo ye no sika bi betimi afimu aba a betimi dia amma abo obra even no banya sika betimi dia abo obra alansa say mo bia mo nye agima foforo bia na nyum na nko na mo pese mo ya enyum na betimi first of all, the American say as an upcoming artist, begin never how because in cafes no young nyoma utumi the good CD so while utumi cry nante but to me aton yes at least the corridor station na your bokra na nya hit cry utumi koton na but right now na quite say bibi the social media like internet to be is about internet and internet no so no want to me like for now they want to me cause I will ton nyom nti a process the more o work dey kono ebedu baby na enya wo kra na obeka so monto mo ana mo beto nti for now need dey make say like a hard drink akra but obe ne den okay my memory nu ho am say we are transaction enyum na ye no say mo ye no edio sure edin enyum to no oto nyuma e wo say enyum to no odi ye no nkwa ye badwuma na say onya adwuma fofo bi ka ho oh I know the my advice will be every musician enyum to no do a dream say e kan ho abra abon ho do but enyum to ya de bi a time edu baby a obekọ obi su beba nti no my advice say as a musician there while be settle up o capital business bi na why ejuma and it is necessary more record label bi a there be you see the new record label more manager bi ohwem your manager bi ohwem yeah then tell me just a question say I say footballer obetimi go for obi of the squash ebedu baby na fe na wakonya obi a sebi ne nsem obi na nipa do obefa ne free squash na fe wajai na asiwo na ko fo bi foforo
mo was wo manager yi nhyehyɛ be na mo ne mo manager no aye and I'm going to say verbal agreement na mo koya oh there and I'm the good grata see ano make I say your team o ma so emu as a team this and ye pay is either labor omo be invest enu ni see ade a ye pay monya obi so obe oye ready so obe so mase a mo be pese me ni pa be adwuma. Oh yeah, why not? Obehu ye management ni kwa na bibia ye okay a. We just go by it. Na matu ho anamo bi. Yeguso a yetu anamo pa. Aye dan krofo se we be demo. Akoye master demo. We de be chin sa. Aye den mo bay no sa ha on ma fa bi mu. Well, yen there. Sa how ni there yan fe movie. Yan fe movie, no. Eze mo den mo trim kwa bibia koso kama. Oh yeah, in say right now technology ni ma be bra. Right now demo ni hobium. Who can record nyuma is either ube and mastered preko because so who can demo then I don't think you are ready for the game. I mean you sure say why ready we juma now because juma no technology they like papa ba. He say who why ready say ube ya no why any papa preko and say first now beka say me hear demo dey oh yeah who the control be cry and sound dey problem because sa first sound na twem because who the control be a say see an enyom na kasa record we cry ko tire nipa na because of machines are famous not see na e sound here on asum ba who the call hear demo na say who di agro e say mo enta for mo yetu na mo ye enyom onyi ni se be ko duru ba bi na mo nyom na hit na sika kakra ba sebi obe ware o onu enso obe ware ana me wa so be ware sure onje mka say adwuma ni tim ware sure aware ne bam nusu a esono oba no suban esono wife suban na mo so be sono wife suban sure ebi is instance bebre e passa na wife o ebi a the same ware no e be mo kotan die yase na me ko se ba bi na mo tso mo nyum mo ye na yase mo ye o ware a wife oh adana waja ya busu na wona ko se ba bi wo so sa the same thing e ba no sa na mo be ya wo beti maka mo ho mama enyum no industry no akoso ana sa tam na so ye sa tam de so e mbom so no eye dan a won say penifocus say tetramani esin omo ti dan ba kun ba eye dan omo san kun mo kun kra na omo san wo ho no mo a nti yankasa no as ube hu no like Twinz when beside the beginning of the T but T stand for tight Twinz into yankasa no the way we are automatically oba yen chen you be like the way we are but the major to say be among ware entia ana the me sure bibu obeka ho asebo ene dia no credit how can dia no credit sikaba ana ebe ware a nsem bebre bepie but yen ye dikan to yen for dada say we are aware of all these things say bi meko Nigeria say na your brothers P square the AC na no it's because the tight is not there and prior way we back kwa ebu but okambomu a they are strong enough to break it into yen ye dikan eso ye mudin ayaka yen ho abomu a o try say o betiti entemu ano any the ANC yeah What's in Gophobia from a dope nation? Mati dope nation. Mati almost your twins. Really? Yes. Oh no, me them maintain some yet. Me them is some your brothers. And I'm commercial break him now because baby I'm medium more fun or so why are you kakra? You go commercial break a bar. There was maybe some will be maybe some amom. Why be the massy? Why this doesn't matter. Udu kamuna rokangaba maganamba. Some more akwaba biemba OTT subiem. So na meka you know. Of your two questions are no way. That questions way ya to sabi. Questions way to sabi cry me na down. Cry. Asa. Let me be say dope nation. Matthew Monka. Minim dope nation. Matthew Monka Me Matthew almost omo your twins Twinz. Yes. Nkofo talk me tell say nkofo be science say ni mo your twins but me na nim so mo your twins because ade e kire say we ye ata no me hu omo ho
So I don't see them as a twin. We cat twins are who ya no we say twins and you be cry na be catch you. So what you say obi e what you say you obi na ti bana omo industry nti no mo so me twins ana. Ada me hu omo no me hu omo video me hu omo na me say obi ni enuanom anyankofo ana enuanom omo enwum but later na me crofo te so omo me te say yes omo ye twins na me say really but me dey na me so omo ye but still I don't believe it's omo ye twins me hu omo say down for because me show mo twins na mo color mo ti mo haircut mo be bia ye but was a Ghana so e won tafo so a omo nsesa but eno so ho ene e won tafo so omo yere omo se e ba wo de watch the wagene e bia na na ka na bia na eno so entesa mo de na mo sa obi de na entesa e de mo ase enu anom yesam na me nua iso e na se mo nyum to no so far no mo manya shows bi bo kakra yeah bo shows yeah festivals omo festivals ni ebobi yeah bo shows and your onkwa yeah bo shows nti obi pese obe fam bia show bi ananse festival bia obe de na sa akam bia mekane say on follow yen media obe hu ye lines or hono of rap no ebesi your manager so no na akasa what the edu baby me mama me flu kakra what say dance on ni high life no mo dia wona mai o say woni girl ananya say no kan oh yeah o say woni girl sure okay Marty and brother so girl this say na mo say we gina ha na we gina ha obi ehun mu so yo obi ehun mu so ye ntino eno no mo ben sanam mo be say mo sanam mo wona mo a obi kasa kakra beso na mo be kasa kakra be pese mo hu se na mo hu fa because se mo ge bi na mo na o ye bi na mo a wan hwe the confusion be ba o ana hu no sen sure any there no cry but said I make any tie twins ya create your own tie to the extent say o frame me bra na ubo kakra ana penny na dia edina a ubo no me fa say kakra na enya kakra na ekọ na e penny na obetwa na echi nti se mi ni wona ubo mi din a ono beba so me ono so ni wona ubo ni din a meko ndi we kakra na pani me e penny p ti kakra ni o se me adafo asem wo ken wa hwa me mu kakra na mo bani ono na masa musanso no wo se eya kakrafo no ya mutumi ya tintin se panifo panifo na ya omu timi nyi bi no ba we na me dem say me hu ba no mo amonjaje mo hwe mo ni mu a mo amonja nti se do mo ho efe a omo sanse no me di say omo nyum so mo ne beba no ebe kama ebe sabe fefe a Ghana fo so ebe so mo ama ya ni so artist be na mo look up to artist ne de omo doso ye ompenimfo ho a ye hwe omo edi tu anamo obia eye na femu de ena ye so ye hwe omo wo obia na kwan so ntin artist ne de we have Stonewall, Shatawale, Samini, Sako. We are just looking up to the legend obia because music is dynamic nti ye hwe omo nyina na edi tu anamo friends videos bia say person hwe videos a bit manya ba bia bit manya hwe oh yeah your video back so far which is Magana Mbaya na back is produced by Pwizzle and only your first video it was YouTube Twinz what search ya ebeba nti no we dey na krakra no se bibi so ba mu a bibi so ba me say ye nwie ba me krakra no asem be na be ka chega na fo the American say right now no be any say your corona season mo oh me there so want me protect on yeah alongside that to keep supporting Twinz music what you share and so I just go to internet search Twinz what you share will show so just type Twinz who type Twinz a yebeba ubehu yen nti mesremo stay home stay safe Charlie obi ambo no ho ban corona is real pa masa yem point me running up me mama me program mama na what woni to aye Nigerian music no me say eya dominate kakra o me nka dominate wa Ghana e dominate kakra wa Ghana e na mo Ghana for
share my Nigeria no I'm say I take you over Ghana and I'm you say and take you over Ghana. And some way there so same in Bombat. Metro margin. Won't say Ghana hanu dia me hu ni say yen support ya ho sana me hu yen support ya de but obi the buy en de asa yeti ana ubombroni ya de abran say ade we ye na ye say okay enu mom na ye wuru atna de no so mom na ye pe no e chen ye de ti dia me hu say even sometimes especially DJs no they are more nyom no crab say no most of the time born Nigeria songs bebre e chen ye de cry ye no I don't know say nyom na enyo omo do so omo favorite artist a omo bo omo nyum so omo ba ha betu omo ka o ntumi ntre nti no the American say Nigeria songs ne there somehow na be ye but right now ne there ya san age ya there ya san age ya there right now we be say Ghana music is back again like you back to back Reponi sakakra abemra so eye se Ghana wa hu ya music video bia no se wanya obi light skin a man obi light skin a oye kokwa ya se music video no se anyefe really me say me no opa ophwe music video bia e wo TV so e ma wo mu na e kokwa fo ngo that say mo ye kokwa yi mo so ba ko fa kokwa fo dia ya be fa tuntum na e ma nyefe e fa tuntum ya ba wo okay me say mra we so say Ghana ho se bibidi beef me say beef de nantwinam beef de me say nantwinam so Ghana bibia beef na basis anyway mama yantafo yi obi de be yiri mu a na obi de be tackle mu a mo be reply ha me nyi ni say de be che no ya so odin ni esi ase no na mo expect beef biara oh I we are not expecting anything, but me jidi say obi de no ho beba. Sure. Na me jidi say beef no say e boy industry no. And I'm who say. No dey no cre. No dey 100%. 100% e boa pa. Because it makes people knows you more. E man crofo ehun because I will say yaka say akwa we akowi adi o everybody is trying to figure out why no. And was say eboa no na say e kono personal na and I say was say e can say e beef abe part of us nti e fa no eniso enye possible because lyrically beef nyum beef so you have to sing it along to the entertainment na no enye say obehia no na won na be kun popo no and that's not right. Ebi mu na makọ the personal. Oh, makọ the personal and those so many na nye dey. Mu ni akoma. Ndo almost ano dan make catch. Omo dey makuma na ata echire dey make catch omo ne say dey make catch omo ne say you can beef a me say omo nim. Enye say u ni akoma ne enkoye. Lyrical beef, u dey be fan nyum to mu. Ba me nkohia nipa na ne nkoko. E ba fa ho jim because one kasa be bo be ma numbers be ko up. You obi be ka say beef nya bi oboa. Beef pa because e boa ma numbers go up beef ya masa esu bi na kuma o because me tuwe nu ba kan bi na asemia me so mo guys me be almost on shit mama on kan be ha me sa nche mi o e mo so me very tired na me ka say woni akuma na obi de se obi de se wa ene tina baby din so onim so ba koto won say ene tina baby din na mbom no before we start no hun say lyrical beef enye nsa enti eye pa beef is really good. It's really good. O make headline. Oh, me say eye. O make headline. Eye it's really good. Obi be say beef nya ndi oboa me say kanya 70 Twinz say oboa eye good. Twinz almost beef there. Ye kuramu sa ye nyamu. Omo na ka won nyame na meka but wo be beef a na wa hwe baby ade be fa because obi wo ha na wakoma uko video bi atam no sia ba bi dia me je shares na nyo be na ebi no ye machofo ebi ma macho ndi wo be beef a na wa hwe baby ade be fa aja se ba me bompa se obi me beef mu na mo so ba ko beef obi
Because I'm man watching the we didn't the eba. No we didn't the eba. Ansha we two. Was it we two? Ansha I say Messi. Who can say we girl right? Be become personal kakra. So can say we girl. Sure. Bro na woga. Nti e ba some mo be ware a. Mo be ne den. Mo bo da baba ko na say mo be ware because we to say adwuma na mo dem atom so no. Mo na mo person ka mo da kata ba ko so kra. Mo ba ko so. They say adwuma say mo ye ne den mo ware baba ko na. Way back near Kasenka, you be wearing tough for girls. But yeah, share you say no. Right now, I just say I drink crab because we are too tight. Say we can even separate ourselves into no. I mean, say be worry about bako. Be worry about bako pen. It's possible, Anna. I want mo the same. Mo ya ware the same. Oh, when you get the first time in Ghana, I say. Because me see the me no ma wade obaba ko pen me ngo bi da na so wono no obe wada na unia no aye slay queen na me de by me de me nyan anka yen ti yentem da ye be ware obaba ko me no me nyan na asema nyan ka no what ye me te pa me support no na je mo pese mo wade obaba ko oh any day ade ya plan kra na mo be no cheche mo asema mo ka me ngo judi mi o na je say send mo be ya mo be ye bad name bia mo be ne sen oh yeah stop ga ka my questions we no me bisa ba mo and say me bisa ba mo oh o so wale obaba ko fine awale dem matima wale obaba ko no na eba na eze oye we na obe ne sen ya planning say ba baba ko na ye ware no so a enje ne be ne pepe inti Ghana for nche say mo be ware baba ko oh yeah because of industry nti ana enye because of industry but say na me bra kan you know like yeah tied to the stand say ye be ka say etiti emu nti no ya planning say be ware baba ko say na be aye kwa ni say mienu na ye be fie afin ahwefo afin Matthias ye pa because we ka so girl we so nibi na say ba ko na we wona no na o mbeso mo de na mbeso mo de o me de yo ma de Matthias ye hwe Ghana for ye hwe say no maka no ebeba mu a ne aye first thing e wo wi say mema mienu ntafo mienu awade obaba ko ebe asam kase na o hwe industry no mu a mai wo mu na o hwe why na mo hwe money dino hi question we ma me num so answer industry hey girl me ankasa me meaning no pa Fantana why Fantana basa na basa asabetu oh sa girl no dey me me bra ya planning bibia ye nya na be ware no e be che na ware no adentia oh no also oni meduane nua me te ono no kan yo so oni meduane nua me so ni meduane nua me bra so ni nua say ndey edi na mo be ko gi permission e wo bullet ho ana say mo kan say say bullet asake no nti no I say dey ono freelance say dey ye ko hwa no kra me ngini say be den asa sama unya kan wo jitu it's Fantana mama na kasema wani nipa ba ku de na say na unya kan na so wajo on say no na ope well sure tight twins bibia ye pepe Fantana bibia ye pepe oh ye gina nine so America bro ni o America na watu ye gina nine so e be pese mo ba ye bibi kakra mo nyom no mo ba bibi kakra ama ya twese mu jam na so a obapa same katepa sedua na jona mintuminda odedame oh obapa oh same katepa oh sedua na jona mintuminda odedame oh damn I'm lucky oh I'm lucky yes I'm lucky damn I'm lucky oh I'm lucky yes I'm lucky let's go enele napo nywe jomi anapo inshe lebi koko damn I'm lucky enele napo nywe jomi anapo inshe lebi koko damn I'm lucky
onye masa new way there my friend hey Kenya Fantana nyumo na beto amano masa na was we dance so fuck one mama na wo line no such a lucky girl, no lie, she are with me so tight, no fight and I can't compare, you I can't compare, you since you came in my life, things going well, financially I'm blessed, poverty far away, and this is why me can never let you go, Fantana, me can never let you go. Hey, Masa, Fantana say me minimum woshi o, minimum woshi, nti anom bibu ha mo pese mo de kan wan be ja adafa mo makwa The American say like no be and give you up entertainment where if you want to be a superstar, you want to be someone in the future, never give up, keep working. E mo abemumbu koso anakoko enim, everything will be fine. Chief so for kakra kan we The American say we upcoming artists work on yourself. The American say same way e hard dream pa. Ungrateful being a dawson. Ungrateful being a dawson. Obi so muna so oboawa nyabotre. Nyabotena nipa ne den enye adwuma eno ano no. Because guys aba na homa so no amasesi ano industry no bo obi kra eyedin nti ne mesremo if you are o your upcoming artist now ba out no be sign one no be person no ye business eya na mama nya misriding edu anymore ya misumi wakama underground artist no. Agona de say yagi adwene dachi a ye be hwe fraw. E de mmesi a se na munum dada no eye OTTV so subscribe ya, on like ya, on share ya. Straight up kona koye na meka no dimna e de mo bibia se. Here we go.